Yeke lento president. Hayi ngiyazwakala kodwa ngithi. Yes. Yeah. Sozwakala ngcono. All right. Bengisasho ke Mbovu ukuthi kukhathalekile usukela izolo siyibambile nosihlalo bekhona naye wabuye wahamba ke wabuyela eKZN thina sisekhona ngala eGauteng. Kodwa ngingaqinisekisa nje ukuthi wonke umsebenzi akade siwenza lapha eThembisa kusukela izolo uhamba kahle kakhulu and imashi yethu kusukela izolo namhlanje be-peaceful ngalendlela le ngoba akekho oke wadutshulwa amaphoyisa okwakhona ukuxhazisana namaphoyisa kodwa nje kusukela izolo ekuseni ngo-8 kwaze kwashaya u-5 ntambama sibhizi singena emafemini sibheka ukuthi ngabe bakhona yini abantu bokufika mabekhona bewu-50 sicele umqashi ukuthi akabakhiphe ngoba lokho akuvumelekile ukuqasha umuntu okufika engenayo imvume yokuba la eSouth Africa phe kwaloko noma enayo imvume yokuba la eSouth Africa kodwa kumele kuqhamuke umuntu wakwelinye izwe ezosebenza esitolo ngawo cashier ngabe imuphi nje umsebenzi o-general worker ongewona umsebenzi longathiwe khona umsebenzi ukuthi awekho umuntu eSouth Africa owenzayo siwe sibakhumbuza nje lo mthetho nabayaziyo ke kodwa ke mase siyayixoxa ukuthi ke ngoba sebewuphulile umthetho asizame ukulungisa ukuthi bonke labantu bokufika bekhishwe bonke mase kuqashwa abantu base South Africa. Izolo amakhampani amaningi ngingabala amakhampani amakhulu okuHoClover ngibale nekhampani enkulu okuCoca-Cola sile kubona izolo basithembisa ukuthi asihlanganeni namhlanje sahlangana namanye namhlanje ngizokwenza isibonelo nje njengoClover sifikile khona kwaukuthi bacela bawupostpone futhi umhlangano wethu bawupostponela ikusasa kodwa into esizoyikhuluma nabo kakhulu ukuthi bathe bafuna ukuconfirma ukuthi banabantu abangaki bokufika ukuze bezobakhipha mase sibanika ama-CV beqasha abantu base South Africa upostponelwe ikusasa ke eCoca-Cola sizobuyela futhi kusasa bathe nakhona sifikeni khona ekseni khona sizoqinisekisa ukuthi bangaka abantu bokufika khona kodwa ihlukile yaseCoca-Cola ngoba bathe driver bama-truck labo call 14 okuyibona akunabantu bokufika khona mase bakuveza futhi ukuthi ama-agent ekuyibona aqashe labo driver uCoca-Cola njengoCoca-Cola bona ubaqashile abantu bokufika okuyinto ke isixaye kakhulu ukuthi uzokhumbula ngithi unyaka odlule kudilizwe abasebenzi abala ku-5,000 kaCoca-Cola kanti bafuna uku-implementa into yama-agent ke nakhona mawuthi uyayilandela uyabona ukuthi abanikazi bama-agent abantu bokufika shuthi indlela nje yokuqasha abantu bokufika ukuze mawuthi uyafika kaCoca-Cola bekhombe ukuthi i-agent kanti vele ama-agent ibona vele Coca-Cola bawalawulayo ingakho ke sithe ongcona bawabize wonke lawo ma-agent sihlale nawo phansi nawo Coca-Cola ube khona sizame ukuthi besitshele ukuthi baqasha abantu abanganani bokufika odriver bama-truck ukuze sizobanika ama-CV abantu base South Africa ngoba into yama-truck Mbovu uzokhumbula ukuthi yinto nje le esineminyaka early 2000 or 2004 iqala njalo make yanyakaziswa into yama-truck uhulumeni kube ngathi uyasondela ufuna ukulungisa mase kuthiwa kukhandwa amakomiti ekhande lawo makomiti ekuhambeni lesikhathi ngekuphinduzwe ngawo makuvuka abanye futhi befuna ukulwisa lento yodriver bama-truck bokufika futhi kuvamise ukuvuswa kakhulu mase odriver bama-truck labo bangaphandle sebenza izibhicongo zeyingozi kuyimakuvela lapho ukuthi udriver bekumuntu wangaphandle uhulumeni uzoyikhuluma ke lonto ngoba isesematheni kuhamba izinyanga esikhashana uhulumeni usethule ngoba into evelayo odriver bakwamanye amazwe isikhathi esiningi abanawo ama-license
bayafundisana nje emgaqweni shuthi bagembula ngeimpilo zabantu abemgaqweni abahambi bodwa. Iyo ke into ke le esilwisana nayo ke kakhulu, uthola ukuthi wena mawuphethe nje ilicense yakho code 14 bazofebe bekufuna ama experience o 5 years 4 years, kodwa umuntu wangaphandle akabuzwa leyo nto, nanokuthi into enza beqasha abantu bangaphandle abaphumuli bona. Kanti phela drive nesikhathi esithile sokuthi kumele ubuye uphumule endaweni ukuthi bona ba driver nje bebe babili, omunye alale omunye drive, kodwa mase kukhokhelwa umuntu oyedwa. Imali sometimes othi less than 7,000, kanti umuntu o drive i-truck akumele ahole imali less than 15,000 ngenyanga. Izo zonke ke izinto lezo ke esizama ukuyikhuluma no Coca-Cola sizoyiqedela ke kahle ingxoxo zethu nawo. Mase kuba khona uSpa warehouse bizwa ngo Northern Distribution, nakhona kuqashwe abantu bokufika nje abaningi, nakhona bashinto efanayo into yama agent. Khona ke sivalileke kusukela izolo ngoba babe ne-arrogant. Namhlanje sithe masifika ekseni bathi asihlaleni phansi kube ne-meeting. Inkinga i-meeting bona bafuna siyohlala ema-boardroom, kanti thina asithandi le ama-meeting ayohlala ema-boardroom. Njoba suke sifike nabasebenzi bebaningi egatini, namhlanje besi more than 10,000. I'm sure amavidiyo mhlawumbe uke wabona nje namhlanje. Bathi asingenele kuma-boardroom ukukhulunywa, sathi no, umuntu ofuna ukukhuluma keze egatini, sihamba ngemonto ene-sound, sizokhuluma nje emhlanganweni wonke umuntu ezwe ngoba ayikho vele into efihla. Imibuzo yi-2 ukuthi uqashe abantu bokufika abangaki, mase siyazama mase thina sikunika ama-CV abantu base South Africa esisuke sihamba nabo emashini. Hayi ukuthi sithi sisazobuyela kwena sesiphethe ama-CV, sizowathatha same time ama-CV kubantu abasuke beyingxenye yemashi. Wasiye sithi emamashini ethu wonke umuntu akaphathe i-CV, wasiye simema kakhulu abantu abangasebenzi. Uyibonile-ke inkumbi zabantu, kodwa ke sigcine singavumelananga ngoba bona bebefuna siye kuma-boardroom siyoxoxa. Sithi thina no, ozani la egatini nisho ukuthi niqasha ama-foreigners amangaki, maseke sininika ama-CV aleso sibalo sama-foreigners eniwaqashile maseqashwa abantu base-South Africa. Kube umzukuzungu nje, bagcina bengafuni abelungu bethi asingene ngaphakathi sixoxe. Sethi yini esizoyixoxa ngaphakathi ngoba sihamba nabantu abangasebenzi, abantu abalambile. Igcineke ingacacanga into yakhona, kodwa sithatha isinqumo njengelakho ukuthi njengoba namhlanje bekuvaliwe usuku lonke, nakusasa ekseni ngo-6 sobe sesikhona siyovala. Mase kuba inkampani uSasikhole yakhe izinkwa nayo ikhona lapha siyile khona, khona siyathola i-management yakhona, umuntu nje ofana nami nawe Mbovu. Masifika kuyena ube ne-arrogant nje, wathi yena yakawaqashe labo bantu futhi ngiyakhuluma nathi, washo nje izinto eziningi ezikhombisa ukungasihloniphi. Nakhona sithathe isinqumo ukuthi abanye bazothi bevalile kwezinye indawo, nakhona kusasa futhi sizobe sivalile. Maningi ke nje amanye amakhampani esiwangenelile, amanye okuhle besithi siqhamuka nje sifike sithi siyafika egatini sebesilindile i-management or abaphathi balowo makhampani sebephethe ilist, sebesitshela ukuthi no, mina ngiqashe ama-foreigner awu-50 and ngicela ninginike ama-CV awu-50. Bebenza labo umsebenzi wethu ubelula kakhulu ngoba besesho njalo besithi okay, njengoba usushilo-ke sicela usibhalele i-agreement eshoyo ukuthi unabantu abama-foreigner abawu-50 and ama-CV uzowathatha kwilakho uzoqashe labo bantu. Kuba neminye-ke imigomo esike siyibeke masenza leyo nto Mbovu. Eminye yayo imigomo ile ethi uma uthi wena usukunika ama-CV awu-50, ugeneral lawyer kasezokunika ama-CV awu-50, kodwa kumele kube i-CV ezokwenza ukuthi lawo muntu engaqasheki ngoba uthi akaqualify, akekho qualified zonke lezo zinto, ngoba abantu abaqhamuka kwamanye amazwe ufike ngaphethe ngisho iphepha elichaza ukuthi uba igama. Ingakho thothi
sometimes uma umfica kwenye indawo umbuzo mothi uyathola uyibiza ngobani bani lamagama abangale mawuthi uyakwenye indawo umfice ibize ngelinye igama ngoba vele ayikho into eyidocument umuntu esuke eshoyo ukuthi uba igama lakhe. Sike sithi-ke thina masilethe ama-CV lawo muntu kusuke nje i-CV siyithatha njengomyself futhi ukwazi ukuthi umlungisi zonke uhlala endaweni yokuthi kodwa ungabuye usitshela ukuthi akanaki ukuthi kwi-CV wena ufuna umuntu onokuthi kwi-CV ngoba labantu bangaphandle bafika bengenaphepha bafika bengena-CV bafika umsebenzi bengawazi kodwa bayafundiswa khona ngaphakathi emsebenzini. Akekho-ke umuntu ozalwazi yonke into nathi sike sithi abafakwe befundiswe ngaphansi ngaphandle-ke ko-driver bama-truck noma o-driverabo-call 10 o-driver abo-call 14 seziqiniseko-ke lapho ukuthi umuntu akabe nayo ilayisensi ngoba sekukuphula umthetho ukuthi unganika umuntu i-truck unika umuntu imoto ukuthi angene emgaqweni ngoba sikwazi ukulungisa u-wrong ngo-wrong. I-program yethu ihamba kahle kakhulu Mbovu. Namhlanje silenzile uhlelo lokuthi sitomule ama-CV indlela-ke yokuqasha-ke thina wabantu basuke bebaningi sike siwathatha ama-CV siwabhekise phansi sikhethwa yedwa kuyona abantu basuke beyingxenye yemashi evalwa amehlo maseke edonsa noma iyiphi i-CV kube khona oyifundayo kanjalo-ke umuntu yobe useqashiwe ngoba abantu into ebuhlungu Mbovu bebaningi kakhulu abantu ekade bekwimashi kodwa isibalo sabantu sincane kakhulu kwakuba abantu abawu-200 kula ma-1000 lawa ekade ingxenye yemashi okusho ukuthi baningi abantu base-South Africa abangasebenzi kuphela nje ukuthi abantu abaseyikhundleni or abantu efake benza umsebenzi wabo kuyakhombisa ukuthi abawenzi kahle. Ucabange thina ngosuku masikwazi ukuvula amathuba omsebenzi abantu abawu-200 ukuthi ukuba uhulumeni uyafocusa ngempela ngosuku thina siseceleni singekho uhulumeni sikwazi ukuqasha abantu abawu-200 shuthi uhulumeni engaliqasha 1000 ngosuku mase kuthiwa uyafocusa nje ngempela more than 40,000 shuthi lesimo esikusona uma ubona ubugebengu bumngaka uma uhlale lokishini uvuka abafowethu behlele ezitolo abangasebenzi uma uvuka ubona osesibethu bengasebenzi shuthi uhulumeni ubambe elikhulu iqhaza lokuthi linyuke kangaka izinga labantu abangasebenzi. Kodwa-ke Mbovu sizoqhubeka sibalekelela abantu bakithi noma ey'ngqinamba zikhona kodwa-ke sayivumela thina ukuthi kumele sibalekelele abantu bakithi ngayo yonke indlela ngokuthembeka nangobuqiniso. Kusukela nje ekuseni Mbovu sivuke nje izolo ngo-6 sasabuya ngo-10 endlini namhlanje ngisanda ukungena nje endlini kusukela ngo-7 ekuseni kuze kube yimanje. Hayi Mbovu angikuzwa la. Ngithi siyabonga kakhulu siyisizwe umsebenzi omuhle Mancinza enwenzayo enwenzela abantu bakithi. Alikho-ke isoka elingenasici nakho futhi ukuthi ziye zithi mayihamba ndawonye ihlale iphinde igwazane esibayeni. Sizothi nje ningadikibali, qhubekani bafowethu ninike abantu amathuba emisebenzi. Thina siyi-Clean Governance we are happy ukuthi siyalibona ushintsho ngoba abantu abawu-200 bethole amathuba emisebenzi akade bengeke baze bawathole ukubila kho beyingekho. We are saying well done, good job, pick up, qhubekani nikwenze lokho. Nathi futhi siyi-Clean Governance siyothi nisitshele ukuthi kuphotswaphi esivivaneni sibone ukuthi esikuhlanganisayo sijikjele kanjalo noNgubane nomndeni family sinikele nje sidonate ukuthi you are doing an extremely good job. Kuhle masibona abantu bakithi bethola amathuba emsebenzi. Siyabonga kakhulu. Kunensizwa ke la ethe yona izithandela wena mfoka Mancinza ifuna nje kuphendule wena ibinembuzo eyiqondise kuwena. Ngiyathemba uyizwile kade kusekhona nosihlalo obephendule yonke eminye imbuzo. I think it has to do with the registration of the organization kwakuvunyelwenwe ngoba uyiphendile yonke le menyu.
kwabuya amandla e-constitution ye-organization ese-centralizwe kuwena wonke. So that's it. But siyabonga kakhulu-ke mfowethu ngethuba osiphelona. Mangabe-ke you are feeling comfortable ukuthi uphendule le mibuzo yomibili, akusho ukuthi ngithi uspecial. Cha. But i-argument elethwe uPrince bese ngicela usiphendule yona mase siyavala. Siyabonga kakhulu mfoka kaMancinza. uMancinza ngathi akasekho. Hayi ngikhona Mbovu. Mfowethu. No, Mbovu, uma uyinikele emsebenzini wakho kakhulukazi ukulekelela abantu bakithi, kumele ukulindele ukuthi njengoba abantu bakithi behlukunyezwa ngalendlela endaweni zokusebenza, begqilazwa, bephula amalungelo abo ngendlela eziningi ezahlukene, leyo nto yonke ayizenzekile. Kodwa kunabantu ababehind isystem okwenza ukuthi kugcine lingaki izinga labantu abangasebenzi. Lokho kusho ukuthi mawuwena uphikisana naleyo nto, nabo bazokwenza ngayo yonke indlela ukuthi beqeda amandla or bekuvimba emsebenzini ozama ukwenza. Ezinye zezinto abangazenza bengangena phakathi kwenu bezama ukunidivide, bekhokhela abanye nisuke ninabo bezama ukuthi benze izinto ezirong enhlanganweni khona lento yenzayo izobukeka ngazuthi ayikho or kube ngazuthi nje udlala ngabantu njengoba-ke nakuthina-ke kwenzeka. Kodwa kumuntu ulindele noma yini ngoba siyayiqonda lento esayiqala ukuthi silwisana nesystem. Abantu abalwisana nesystem ziningi izinto ezenzakalayo kubona, uyaboshwa or sometimes uvulelwa amacala angekho ugcina uboshiwe, kwesinye isikhathi ufe. Kuningi nje ukuhlukumezeka obhekana nako ukuthi izinto-ke siyilindeleke lezo-ke, kodwa lokho kusavela manje ngiyithatha njengezinto ezincane ngoba ngisalindele okukhulu kakhulu ama-attack ekusamele siwathole ngendlela esiphendula ngabo abantu ngokweqiniso. Mhlawumbe angingene embuzweni yakho Mbovu, entweni ye-registration zokhumbula ukuthi ilakho imananga nje ayilakho yaqala yayi-MK Labour Desk, sasoke MK Labour Desk sawumkhonto wesizwe Labour and Civic Organization. Sasuka lapho-ke sasesiba yilakho asayindawo-ke manje kade sasithutha asayindawo-ke manje okusho ukuthi ekuqaleni ku-MK Labour asiyirejistanga ngoba khona indoda mphini nje amanye yarejista igama, ingakho sakwazi sagcina sesithutha kulela gama le-MK Labour Desk sesiza kwi-MK lakho nalo salirejista-ke igama le-MK lakho salirejista nabanye abaholi abanye sebaphuma-ke kuyona ilakho sebayishiya. Sasuka-ke lapho-ke sarejista-ke ezilakho mase singena kwilakho abanye abaholi esasirejiste kanye nabo kwi-MK lakho babange besangena la kwilakho ngezathu ezithile eziningi ezahlukene, nabo bayazazi mhlambe-ke ke ngithanda kakhulu ukungena kuleyo. Kodwa into ye-constitution uzokhumbula ukuthi into mayiqala kumele ibe khona into eyi-draft enisebenzela kuyona. Ikhona i-constitution eyi-draft esisebenzela kuyona esikhathini esithile siyoyivulela kahle kwamanye ama-members ezifike phansi kuma-region ngoba sasiyixoxa nje sisodwa as a national. Ngesikhathi esithile siyoyivulela kuma-province nakuma-region ukuthi babe nombono ukuthi mhlawumbe singa-amenda kephi nakephi. Uzokhumbula into eyi-constitution uhleli kunesikhathi esithile sokuthi kubhekwe ukuthi ngabe yonke into isahamba kahle noma khona okudinga uku-amenda, okudinga ukulungiswa, konke lokhu kubona ngendlela isikhathi esisebenza niya phambili nibone ukuthi okay la kumthetho othile sasushaya kanje kodwa ngathi uyasilimaza indlela esisebenza ngayo, kuhlalwe phansi kulungiswa. Kusoze kola kwashaya khona ukuthi sivaliwe-ke nje into ye-constitution ayisophinde ishintshe. Ukusho ukuthi isazoloku ishintsha nje, yabo, ishintsha nje ngoba isikhathi usebenza uhlala nezinto eziningi ubona ukuthi okay decision le ngayithatha la engekho right othi ngilungise la kukanjalo nje. Ingakho-ke ngisho ne-constitution yase-South Africa kuhlale eParliament kukhulunywa, uzokhumbula nje makukhulunywa ngo-section 25
lapha omhlaba ukuthi into ehlala ihlongozwa le ukuthi kumele iamendwe ishintshwe yonke lonto ukuthi ke ayikho iconstitution engathi isihleli nje ingunaphakade. Mhlambe ke ama-comrades akhala ngaleyo nto ngicabanga mhlambe mina ahlulwa ukulinda nanokuthi ayiveze izinto ngaphakathi zikwazi ukuthi zilungiseke ngoba wonke umuntu kwilakho uyalalela umbono wakhe futhi isikhathi esiningi-ke mina njengopresident izinto engizenzayo ngisuke ngiyithathe kuma-leaders esilida nabo khona kwilakho kuncane kakhulu mina mhlawumbe ukuthi kusuke kuwumbono wami ngoba ngikholelwa ukuthi njengoba ngiwupresident akusho ukuthi kuNkulunkulu ngazi yonke into. Kungenzeka njengoba ngiwupresident mhlawumbe kunomuntu olapha kwe-region ongayiphatha kangcono kunami lakho, ingakho ngiye ngivulele wonke umuntu imibono yakhe engakwazi ukuthi iphilise lakho kuya phambili. Siyabonga kakhulu mfoka Mancinza, President of Lakho, ukuthi mfowethu ukhathele kulokusile ulwamacala faka abantu emsebenzini nathi si-clean governance wa-honorisha usuku langolwesithathu. Siyabonga, socela-ke ukuthi siphinde futhi sikucele ngolwesithathu next week ungadini ususitshela ngenhlelo zakho zase-Eastern Cape nase-Western Cape nase-Free State ukuthi nihambe nagcinaphi nilakho labo bantu bakulawo ma-province basizakala nini nanokuthi nizobe senihambe nagcinaphi eGoli. Siyabonga kakhulu Mancinza mfowethu, uphephe uhambe uphumule. Siyabonga kakhulu Mbovu, noma inini mawusidinga siyozama ukusondela ngoba siyathanda ukuthi njengoba ilakho ukuthi naseyilida nje kodwa ilakho eyabantu kubalekile ukuthi sihlala abantu masithola ama-platform kanje siba-update ukuthi kuhamba kanjani futhi laba befuna usigxeka khona sibalalele sikwazi ukuthi silungise ngayo yonke indlela ngoba ilakho eyabantu thina okwethu ukunje senze lokho esithunywa kona abantu. Siyabonga kakhulu Mbovu kulesikhathi sakho nababukeli abakhona. Next week ngolesithathu siyathembisa sotholakala. Siyabonga. Sibonga kakhulu kuMancinza, upresident welakho. After a very long day kade behambile busy belwela abantu bakithi lapha ya. We also saw kuma social media and other media platforms ukuthi impela bebeuvalile uClover. So guys, siyabonga kakhulu. Sizothi ke sesiyophinda sixhumane nabo ngolwesithathu. Siyabonga kakhulu.